Bula. Go minuni mereka untuk telita kalau orang Bula FM namun dua nesek. Nimbula ayaw meli na wati tiu may mataniway ando talita kana warong ng Bula FM. Ando to kami ono be series wa ng Bula FM namun dua nesek eso. Ni sambole binakan lewi biti gonga lo mentau ni lebemba. Eu ngango musim bola roko untuk talita ka na warong ng Bula FM. Bula FM Number 2 NSR. Bula FM number 2. Ni sambulu binaka. Se ko ngona Vakaleleka ni nonde tutu ko na mbungi ndindai. E kunini sona linga ni bingarabi na bidana matambosi ni tauni. E kunini rabaga torati ko sona bingarabi nduka. Ni tutu ko bareta ko Premila Kumar na minista ni matambosi ni tauni. Ni sona tutu bani be baga torati ketaki e bagando nui dina manda ni sember ni baga na kena bagindike mana be sona be kambani. O Kumar e baga do vital no na bidana madau sauti ka kunini sona be matambosi era bandu e na kiana ba do re sona daga ni lomoni bai ni banua ka barurung ena matambose e barita na minista ni sasanga tu na matini tu ena kiana ngarabi na daga eni bagarau sabsaba e sana one of matu tu na ministry na non rabinga rabi na matambose ni bitauni ena non da banua rautini tini kawal na leuni banua e sa sianga na banua merna tiko kina salamuri na kiana mai kama ya bu na non tiko e waile batuanga ene akabiende indai ne tuku e bareta ko business Rahul ne toki ni vale ni bambauti ni ategi buna kama rauta na be mama ni tolu ene akabini kuwa mai be na vale ka e toka tikiva na nono to vale e ka Rahul ne roa mode tuna watina ke na lubena tangane mbakindua ka ro kalungata ni ron rombula romai ene bugu ni kama kayado ene akabini kuwa ndona bagada lewe sa wa dorti ko na wainganga ni be bo matini taki kina nondo bonua Wana tuku barita na medical superintendent e na nimbula na St. Giles Hospital o Dr. Kiran Gaikwad. Ka Gaikwad ni wenganga me bakana methamphetamine ke na cocaine e sababure e bunga na lenga lebu kasangan rebikina entua ne wali me kokoa me valutikina. Ka telanga ubuni wa Gaikwad ni ratusa daga patatiko ke na be tambana taleso e na kena ngarabi na be bakarara mataki e na buku ni bakadada e kautamai. E bareta na Prime Minister borenge mani marama ena kena mendola bi endo na tambana bo ena balimbula kabotoka ena drug and alcoholic unit ningo endo na tikina bimbi endo ndonu mena en raib matua ena nonda bonua kina gito e sember tungani se bamboto jerituai na kena mai solibuani dobi ni 2019 World Rugby Men's Player of the Year kabotoka mai Tokyo ena mata ni tua chavani e baka bribina tako tuai na beto koni mai ber na dorbo leuni timi leuni bubale ke irna doni beto koni ena kiana mai rawati ni dobi ngome se karuni ngauna me taura kina na dobi endo na dorbo me timi me baka ni taura talanga ni dobi oya o samisoni birbiri e baka reta na dongi te me tolu sang bulongo ni asa kilande baki ni na taura ni dobi oya o folau ni ua me timi ni merika i engai mani ndonu makikwa na kiana mandingi e bareta ko siruai na tina ituai nindua na kana nona marau e na buguni beka e sarawata na nona daurabo e na ngunungo e se bia toka bata ke na nona leveni bubale o tuai nimber ningai baka na mateni kina sot ni Dubai ke na Cape Town Sevens mai da bekir na Vakaleleka ni nonde tukutuku na kena ikuri e rano na semana stiseni na Radio Fiji 1 kina Bula FM ni baka dingu binaka Bula na lang ko siya do talita ka wali rongo sirma ko na do Fiji na kasi. Bula eu Veronica Melo toka do talibio na Radio Fiji 1 ando mai biti na vango merre telawa go ngai tabua ando talita kana rongo na Radio Fiji 1 nando mai biti Bula go ngai no ke imba ando talita ka wali na warong na Radio Fiji 1 ena do mai na wali. Ano dango saniter kuati ando talita ka Vakaleleka na warong na Radio Fiji 1 eno sorry Radio Fiji 1 nando mai viti